sibai ule vain hi zuni somni pathum sangni le somni pakhat ni lai ni ania vain chu Mandalay PDF tatana phubalak na tang hianin bulhan tan ta ila Mandalay PDF te an vandoya mi pani thi in mi parukman an nia Mandalay PDF te leinatin Myanmar ram chung mi puite le khovel ram sang mi puiten leinatin antong tai sakna sa a Myanmar ram ster sanga PDF te phai chu an thin arimin anril ru anale zual nge yang chung zinga chuan pako PDF te ril runa in anom mai thailo nimin zuni somni pahni zandaria le chan vevel khan Mandalay PDF te ta na phubala turin pako PDF te an che chuak ta a an omna pagori jen chunga military council sipai te tombuk ngiaule pin police station chu an kapa suwa sipai ui chau pasari an thi thule hei hi an mani kuthlang ngai ani thu pako BDF te chuan thu chu an siamani Mandalay PDF te vanduana chungchanga khan an phuba lak saka thungrul turin rengun PDF pako BDF le makwe BDF te pathum tang kop chuan nimin zuni somni pani khan thu chu an lo siama township sang le region sanga inkana athen chuan mundanga om PDF te po in min toy oma mani omna township le region a theu lo kap ve turin an soma mi puite hna po PDF te omna le an chatlalai vel video Facebook lama post lo turin an ngen ngal bok ani nimin zuni somni pahnia Mandalay khochunga inka alain taang tleirol pathum le Chinese tleirol pakhat chuanna motor chu military council sipaiten an ka awangin electric ban su in atlua chung mi palita chu sipailamin manin an motor chu an bom chhevek ngal bok ani sipaite chuan man satli alovin chung tleirol palita chu an that veka kong number somnga paruk le zale som inkara transformer su a thi anga lantirin thu chu an lo siam hial ani military council sipai tha mi palita chu 19 chi 9 lai chi sweti taang tleirol pathum le a team hingpu Chinese tleirol mi pateni in Sian State Marlam namkham le tibo khomite anni an pali hian Mandalay si kaina om ar huan en turin juni som pani atang khan namkham atangin anon chuaka Mandalay ya an thian tenen hotelar hiak photin ar huan en tura an kallain ka hlum an tokta ni ti in boralta nainleya nupui ailoni chuan nimin jing lamdariat vel khan minon phona Mandalay ya kong an zoa pon chuak vaksu ti in ka khila jingdar sarile achan vevel atangin anin kap tana kan u pakhat po in ar huana zui tumin a in nga tira anni ho an chuak chu police civil dress a in bel silai keng an hmuwa anni chuan anon kap zuya let le tuma anin tran lai chuan sipai dang ron thlen bel le in anon kapa electric ban an suta ani an sut lai chuan kar malam chi a mel hema ma se anon manzuya kar chu an bom chengala anni chu thi angin thu an the dar ani na taka chuan chu tiang ani lo ka pasal an man hnu atangin kan in be thei to lova kan u zui ve tum po in abe pop thei lo bok ani ti in asoi ani tun thlengin an pali ruang chu mu ala ni lova an chung ten an dil mek ani nimin sun khan kanu anun phona ruang thalak te po anron thona internet line athat lo awangin kar thalak chi akan en thaya kar chu an man lai nge ani chutatang chuan an thi ti kan thave chi ati in einloni chuan a soibela einloni le apasal thita hi jun ni rukloka in nei annia thizinga chi suya po model lo ni to ani boka einloni chuan PDF angin an puwa engma inzomna an nei lo anni chu ar huana om thin annia Mandalay ya an thian ten lo thlena wanga vakal an ni boka kar chunga po engma an keng lo ti in asoi military council lam chuan an mi tha mi pali te chu firfiak pol mi ti in an puang zar ani min chian lama police ka hlum an ni Mandalay region min chian township ngan zone khopuya min ne kong police station chu zero gorilla polten an kapa police pani ayatem lo an thi thu min chian zero gorilla polte chuan thu chu an siamani he police station hi naichil takin kan kapa minute somni chungvel kan in kap police pani ayatem lo an thia liampo an omang kaini lama chuan tuma hliam kan omlova himdam takin kan tolson le thei ani ti in min chian zero gorilla polte chuan an tar lang ani kheter media in tol chungmi pakhat an biakna chuan tukin jingkar khan min ne kong police station chu ka ania police commander pakhat po athi ti in asoi ani ole tuna chuan tahan kalemyo le achevel chanchin longai thla ila nimin juni somni pahni kalemyo huam chunga COVID-19 test mi somruk pakhat jinga positive mi somni pakhat mu ania
thizat mi paruk an ni voin khan kolkul covid center a mi somruk paruk test an nia positive mi somthum pathum mu ani kalimiawa zun nili atanga zuni somni pani thleng covid 19 wanga thizat mi somriat pariat positive mi somruk panga le rin hlel mi somni pathum te an ni tukin zuni somni le pathum sangni le somni pakhat tahan bazar bul kongkam dor kai an lom zela mas wa chunga teiwak an lom nual khochunga ambulance thom hriat tur ala tam hlea volunteer te in pekna an fakom hle nimin zuni somni pani sangni le somni pakhat khan tahana covid 19 awangin nikhat thil thu a nu patuak ni an borala hemini vekhian tahan atanga marlam tuingo pi a po covid awangin nu patuak khat an boral ani tahan le kolkul inkar kolkul huam chung covid center a hian positive mi zani somnga chuang an la oma heng positive zual kai deuh te hi kalimio civil hospital a enkol ani don thu hriat ani ri khodar khu a covid din mun le falam kalimio din mun lo ngai thlaila indo myanmar border trade kong hni na omna chin state ri khodar khu a covid 19 shi in kaidarna apung chhozela zuni somni pani thleng khan mi zale somruk pani in an kai to a contest tirni atanga vo in thlengin nanna kai chhong mi zale somruk pani anom to a akai chhong ta chu tun thlengin risel na thalo lutuk anom san lawa anla risel tha a mi pathum vel chu damdo ina dalu annia chungzinga pani chu oxygen pack anni kaini lama shikai chu thalai antama kanchin chia danin kumsom thum le kumsom limi inkar an tamber ani ti in re information director pu pek lobachuan asoi ani ri khodar khu a hian quarantine center a hran pa in aom lova covid 19 shikai te chu mani ina home quarantine da in enkol anni indo myanmar border khua ri khodar khu a chuan wat veng 1 le 2 omin wat 2 na chuan shikai zale somli pahni omin wat 1 na chuan mi somni anom thung ani shikai enkol nalama ri khodar khu a district damdoi in level chau awma wangin oxygen damdoi le enkol 2 nurse te anin deilo thu hriat ani chin state lam lo ngai thlaila chin state falam khu a po meni somni pakhat atangin covid 19 in kaidarna asang chhozela tuna chuan covid shikai wanga thi an tam chho awangin zuni somni pathum atangin niriat chung chu pon chuak lawa mani ina om theu turin falam khuwa christian paul in suikhom fcmf chuan apuang ani falam khu a covid shikai mu tam chawin tuna chuan civil hospital a po mi somsari chuang enkol annia inven na lam kalpui ani lo chuan hei aya din mun alo om tur thu fcmf chairman chuan asoi ani falam township a zuni somni pani thlengin covid 19 awangin mi som pani anlo thito ani chin nam tam jok chenna kalimio apo covid 19 in kai chhonna asang chhozela thi po ni khata mi panga angzel an ni thu lomngai polte chuan an soi ani kalimio wa zuni somni pani thlenga covid 19 shikai niarin hlel telin covid shikai mi somruk chuang an thito a mi thi tamna ber chu chin mi te omna tahan venga ani mindat lam lo ngai thlaila military council le mindat cdf te inkara tual chung upate nena in biak remdanin zuni somni atanga in ka haitan chu ni som pali chung ruat ani thu hriat ani sipai omna hnuaya dalu chin state mindat kho a military council le mindat pdf te inkara tual chung upate nena in biak remdanin zuni somni atangin in ka haitan ani anga ni som pali chung ruat ani thu cdf mindat information in charge chuan asoi ani in ka hai chu ania in en thlak ton na ani boka hemi chung hian sipai lam chuan mi man nei lo mi ka le thil danga min ron bai ani lo chuan kan soi ho thayang tuna chuan in en thlak na hun anglek ani zun ni somni atanga julai ni li thleng ni som pali chung chu le lam in en thlak na hun ani dona chumi hun chunga sipai lamin min man le min ron bai na an nei lo ani chuan soi ho na hun nei le ani don ani hetianga military council le cdf te inkara in en thlak na hun ni som pali ruat hi ram tuilei lova omta ral tlante tan mani omna huna hole theina eile bar tur le damdoi thila har sanna sut kian theina kong dapa thilti ani thu asoya hetianga in en thlak na hun kan tina san ber chu mi puite tan ania ral tlante chu an man mo to a an har sat to bok awangin alo bera an kholama an ho theina le eile bar tur thon theina ani takin ti in hetia ti hi kan ni ti in asoi ani
Mindat Township meni sompani atangin Military Council le People Defence Force Mindat PDF inkana athen le nu khan Mindat khochunga mi pui za somria chuang chuan khuwa chhuwa sanin ram hnuai lama an biru nia hriat ani indo boina awanga raltlan mi pui tele Mindat khodin mun der thong sozel chu Mindat khotlang upapol chuan tualchung in remna aom thainan le raltlante himnan an inkara in biakna an nei sakni in Mindat upapola tel Reverend Ha Hung chuan asoi ani achan ber chu eile barthiar turin fur alo thlenta ka chuan liamna tuar antama chuan damlo nu le no panghar sana tokte damdoi in omna hmuna omte thilo tur thi anlo tamtak awangte in hekong hi sipeilampo in engtin nge a thla dul thayang ei tur ta cham damdoi omlo damdoi in omlo kongaman le chek atama wanga kalchuak ngamlo hlona ril ru nei vek ani ta ka chuan kuangko reng a thei to lova thi chi ama bak ani ta ka chuan khotlang upate chuan tlan chuana kong anjong ta ani tuna hian Mindat Township raltlan camp sompariat a oma mipui singkhatvel omin Military Council lamin chak khai le damdoi lak luna kong an khartlat awangin raltlan te chu chak khai le damdoi lam tlachamin thi anom to ani paletwa lam lo ngai thla ela Chin State paletwa khuwa man tok Chin thalai mi panga te chu Military Council sipai te chuan section zale panga e manga thuboi siam sakin Rakhine State setui khuwa zuni sompariat khan an thon ti hriat ani paletwa khuwa meni somni pariat khan bomvoi hni apu ahnua Military Council sipai te chu khochunga wantlang ta na thokpol thalai mi sompariat manin mi sompathum chu an chuale a mi panga te chu zuni sompasari khan section zangale panga e mangin thuboi an siam sak ani thuboi siam sak thalai panga te chu ko ain min zai thiam aithun min company thok aithun min forest thok aungthun so alu tia kaule akape development foundation director uya chote annia an panga chu paletwa police station atangin zuni sompasari khan LIB zani somriat pakua a hruai ni in zuni sompariat ta chuan Rakhine State setui khuwa thon an ni thu paletwa tual chung mi pakhat chuan asoi ani heng thalai mi panga te hi Mindat Township raltlante tanpuinan vebur an khona an mu khom noi somni chu paletwa Myanmar Commercial Bank atanga Mindat khuwa Myanmar Commercial Bank an thon ti mu chu ani awangin section zanga panga e mangin thuboi siam sak ani thu police Caesar Lisa Tarlan ani an vaya case chu zuni somthuma ko tangai tu ani ang Chinland Defence Force CDF te ta tur ni arin puak thai thil thanem takman ani zuni somni pakhat sangni le somni pakhat khan Assam Rifle Mizoram te chuan Indo Myanmar border farkon khuwa Mizoram North East State India puak thai thil thanem tak an man thu hriat ani hemi kai hnoya hian mi pahnih man an nia heng thil hi report pek bo zuin Assam Rifle lam chuan an man ta ti hriat ani an thil mana chuan puak thai thil dana bek somruk pathum thil puak thai somthum pasari chuba ka abi ka ti pu chi bom rukle safety fuse bom li te ania heng hi Chinland Defence Force CDF ta tur ani arin an mi man te chu Mizoram Dungtlang police station an hlan chonga FIR po thelu ngal ani farkon hi Mizoram le India in rina khuwa ani angin Myanmar lam atanga raltlan lo luna pakhat ani rualin Myanmar lama Chin National Front CNF headquarters a omboka helai ramri lu chuana hi CNF kuta omni in kumsang nei le som chawa uten seng sarkar nena anin rem siam danin Thantlang Township thlang tlangpi khu atanga India ramri thleng chu CNF liberated area da ani February sang ni le somni pakhat ni khat atanga sipai thunai tu ten thunai na anpong lak atanga asokho kalzela sarkar na thok CDM zom tele politics lama in bang te chu CNF camp pa emo camp kaltangin Mizoram lama antlan lu tam hle to a CNF camp pa ngai po hian sipai training run pui an nei chhorenga Chinland Defence Force CDF mingin an che chuak to bok ani chuti lain ralthum le manrolam khomna tur chu Mizoram India bak om silava hefar kon khuwa kaltlang hian CDF tatan chak khai le man ruate anin thon thinang ti chu kan hrevek ome tuna thudang lo ngai thla ila Mon State ta ama saberatan venglal tha ani veta Mon State ta thong township
naumbo khua military council teruat venglal chu nimin pia zuni somni pakhat lai lam khan ka hlum ani thu tual chung mi ta chuan DVD an hril naumbo kholal an ka hlum tak hi u so teng ania anin kota theidor anga lain mi tu ti hriat lo bike chuang pahnih ten durian thei leitur anga lokalin a oma voili an kapa an tlan chengala venglal chu a hmuna athingal ti in an soi venglal thi nu chuan military council ten arhuang hi tathong hospitala postmortem turin an la a tathong township mun then khata kongdang chatin checking an nei ngal ti hriat ani uso teng hi monsteta venglal an tha ma sakber ani Karen State lam lo ngai thla ila Karen State ta in zalal dalan tha ani Karen State miawari khuwa veng number 2 khohel konga om in zalal utan the chu tukin jing daruk vel khan silaya ka hlum ani tol chung mi pakhat chuan silaya ka ania tuman anwa boy som ngam lo athingal mai lowa tuna chuan athito sipai te po an lo thleng to ti in asoya midang te po in kaini pon police le sipai ui chote an lo thlena wangin kan en hnai ngam lo miawaria hi chuan insiat angin motor po anmana bike po anmana tunami po hi kok tu dalan mi in luling tak ani athi chiang em ti po kan samai lo ti in asoi thunga midang ve thung chuan silai pok ri voili chu kan sia voihni an ka fu a anin sung thlenga zuilutin an kap ti in asoi tundin huna chuan helai bor vela om thalai te an man nual awangin in hlo fatur te po an tlan cheloma utan the hi in zalal nima se ani na taka chuan military council daudal tu te thil ti le chervel dan en thla a sipai te hna report pe tu ani thu tual chung mi ten an soi ani thingpui dor nei tu dalan ka hlum ani rengun khopuya Hlaing Township veng som pathum tiri miaing road number soma military council sipai te hna report pe thin tu nia soi ayong u thingpui dor nei tu pa u cho e chu tukin jing daruk le mini somli panga khan ka hlum ani thu hriat ani military council sipai te hna report pe tu ani chu mitinin kan hria kok tu dalan ani tiri miaing road number soma an kapa athita ani arwang chu police le sipai lamin anron la a Hlaing Township veng som pathum na a kongzo tele sipai thunai na hadau dal tu te chu u cho e hian reportin sipai aloman tir nual to thu tual chung mi te chuan an soiti in headed media chuan atar lang ani Sakai region chunga Bamboi khua chenna in pariat chu military council sipai ten an har ral vekti hriat ani nimin zuni somni pani khan yimma pin kani ramria sipai le PDF te anin ka hnu khan poisoi lo khomi te chenna in pariat lai chu military council sipai te chuan an har ral vek thu tingka do changyo chanchin chuan atar lang ani police ten COVID-19 an kaitan Mon State Ye Township Aumingla venga rail station a duty police mi pasari in COVID-19 shi an kai thu Aumingla venga thalai ten an soi rail station a duty zinga COVID-19 shi kai niarin hlel police officer telin mi sompali test an nia chung zinga chuan mi pasari an positive a heng positive police te hi molemia in hospital a an da ngala an mani ne na contact tracing te chu ni sompali chung mani ina tom tur le pon chuak lo tura quarantine an ni Myanmar ni khathil thu a COVID-19 shikai mi zaruk le somthum mu ni in shikai mi noi khat singli le sangko chuang anum to Myanmar ram chunga ni khathil thu a COVID-19 shikai positive mi zaruk somthum mu thar an ni le a tundin muna hian shikai mi noi khat singli sangkwa jani somli pasari anom to thu military Ministry of Health and Sport chuan atarlang he ante sate hi military council te thunai na du lova CDM aluta te damdo in le laboratory muna mi te ahuam lova sipai kun hnuaya tanmado damdo in mi te chau an ni ti hriat ania kim changzo ka hriat alan ni lo health ministry lamin thu chu asiam danin nimin pia dakar somni pali chung khan laboratory ya mi sanga le somkwa an test na a mi zaruk le somthum positive mu ania shikai 12.38% an ni thu le ani tela shikai an tamzel thu hriat ani heng zinga hian thi mi pahni om le in thizat zongjong hi mi sangthum jani somruk pasari an tlin thu tarlan ani Myanmar ram chunga hian March ni somni pathum sangni le somni atang khan covid shikai mu tan ania January ni somni pasaria khan covid sin vena chu chiutan ni in Asiana ama saber pol ani nge hapta khat chung hian ni tin covid shikai an pung deuh dewa
covid sichak tak an mu tharpo June ni sompanga sangni le somni pakhat khan puan alo ni to ani June ni thum sangni le somni pakhat khan Defence Ministry Medical Research Center in amu dan chuan covid sidang lam le chaktak hi mi som pakhat hne na an mu to thu riat ani Aung San Suu Kyi case Asian le international community chungchanga BBC zona Dr. Sasa in achan dana chuan kan unau pui Asian le Asian consensus point nga chunga khan rinna kanai tlem to hlea Myanmar ram malam hun ne na in kai hnoi thila chuan Myanmar mi puite le democracy dan anga thlantlin Myanmar mi puite IO National Unity Government NUG atel zel tur ani kumsang ni le somni November ni riat khan zalen na le dikna manga democracy in thlanna nei ani to awangin in thlanna nei le atul to lo ani November sang ni le somni in thlan result za in Myanmar mi puite du dan chu zom tur ania rol rala chapol dictator chuan democracy in thlanna result te zalen na le vote te chu an thunai na pong lak na tharum thona le an ka pu silai te manga ruk bovek an tum ani State Councillor Do Aung San Suu Kyi President U Win Min ate chunga thu boy siam sakna zongjong chu engfin fiana ma omlo le bulbal nei lova in buma thu boy siam na mai ania heng khes te hi dan le thu pek ken ko na nen engma in zomna anei lo chu aya Myanmar mi pui maktadoi somnga pali chunga torot taka tharum tho mang sipai thu nei tu te obbe tumnan hun po seina mai ani sipai thu nei tu te le an sipai torot takte chuan Myanmar mi pui te chu hlauna huatna Shiom torna thina le chiana te mangin an chok buaya democracy le zalen na chu ti chiat vek antum ani khovel om international por sang te chuan hero rala che sipai thu nei tu te chu Myanmar mi puite le mihing te chunga an bo chiana sual zongjong chu ti top turin thu nei na an nei ti an thereng tur ani ti in asoi ani Nimin Juni somni pahnia Assistance Association for Political Prisoner AAPP in thu chu asiam dan chuan February ni khat atanga Military Council sipaiten ramchunga an mi tha za chu mi zariat le somsari panga an tling to a mi sanga le somnga pahni diklo takin an man meka mi sangkha zakwa somnga chu man thaina arrest warrant so in an veirang thu atar lang ani AAPP chuan hei hi aphak ang to ka ala khom thai chin ani a hei ai po hian man tok le ti hlum an tamjok arin thu asoya chuti rualin jet fighter atanga bomle silaya nuna suat tuma ache dan le khomwal lama rol rala ache na kachin kaya kayin le chin ste ta te chuan mi noi chuang ral tlan le ram hnoi lama tom anom mek thu po asoi langbok ani Mandalay in kana chungchang kim changjok lo ngai thla ila June ni somni pani sangni le somni pakhat khan Mandalay Aungchian ta township in kana khan Military Council lam atangin khochunga om military headquarter an how tu colonel pakhat abaural thu riat ani he in kana hian A1 anti sipai how tu te telna tur ani lawa staff officer telna tur jok ani ti in sipai pakhat chuan RFA ashil ani he in kana mun kong number somnga pali le za som pakhat kong kila mi puiveng him tupol PDF te omna mun chu colonel chuan motorin alu chil tarup maya PDF te chuan an lokap chiama Colonel le midang Lieutenant pakhat an boral thu riat ani Myanmar nawin atarlan danin boral ta hi Colonel Miao Auni in Military Medical Academy tum somli pakhat na zir chuak ani thu atarlang nimina in kana khan military lamin an tarlan danin PDF lam mi pariat thi angin an soya PDF lam be thung chuan mi pathum an borala mi pakhat hliam ni in an in soya military lam hi Nina sangchel mi pahni le reng dang nei mi pahni an thi thu an puang ve thung Mandalay tual chung papakhat soidan chuan PDF te omhun khwarna anrun lu chilta ka chuan kan loka ve chiama sipailam an hung tol duaya kong number somnga pali le somnga pathum atangin PDF puitu te anon thok le a an tlan seta ani kong pui chunga in kana a omdon chuan engpo ni se kan invent thiam angaya phone le internet chawa in contact du tok lovin hei aya thazok ral thum kan ngai tu angai tak zeta tlak cham kan nei awangin heti hian kan top san ta a hemi atang hian inzir tur tam tak kan nei veina hian mi puite du tu sam atling lo nge yang min pui chak zek te po an tam ti kan hria ti in asoi chanchin pakhat kan hriat le chu hetia in kana a thlen mani lok thotan ni khan
Mandalay tlang bul thut kiang lok hai kuang huana PDF rarel dan an zir chu kok tu dalante awangin sipaiten an lu chila Land Force pakhat CDM a luta Lieutenant Sowen Hlain le hlot do palai pakhat an man thu active member pakhat chuan RFA a hril ani hetia tholenia an man nu hian an dom na atanga chanchin an hriat le awangin atuk loka khopui chunga PDF office chu an lu chilta ni a hriat ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ani a ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye